Katakyie live worship. Already I am here. Katakyie live worship. Already I am here. Ye da nyankopon ase wodoman kuma ye bia fo teteka so nyankopon no dansia feri nyankopon no aye bia fo no ono na wani yansa ya tamfo nsada no ama ya tamfo ankase wona tumi ye ene anopai enti se ya sore na selection ya kaye na anopai dia da ya seda ayeye enkamfo ntuntum mpagya ne ye de mansafo awrade esanze ye ne dom na aso yenso esanze ye na doye ena aso yenso esanze ye na humobro na aso yenso enti hwe me no me sore no pasi na me to mensa na chese ye juma na dompene ye juma na ni pedwanu wa kwa baby ye juma na chese mitimi usese nu je me mensa bom yem na me hu se dabi e wo se me anopa mi peti bi na me no ma in fact wonderful ni ti na chese wo se me penom no me hwe sa na me se dabi sese no dia selection coming enti se wono so no wa wutie me na no pesa selection kan wodia ye dia sedani ye na emo odoman kuma se forward na no pesa se wo ye bi na de wo ye no so aburo adwen ne ntiase yeso ba bia oni pada sani wo biara ba bia ye tiefuo wo biara ya boafuo wo biara na no pe ye chiachia munyina mamunyina makwa abade mo ba Katakyie live worship na me ka cho se atwema nyina live worship headquarters ni ha What's up, money? What's up, money?
Upe baby a wodoma nkwa se for Awurade tumi ne na ho de ye kase wo ha. Eno ne Katakyie live worship. Enti efiri adadwo da de kosi fie de biara. Anopa 10 o'clock. Me si nondu abo no pepepepe. Me pacho menkotie baby se wo kotie sports wo baby a. Wetie morning show na wie no. Aha na just ye de wo so de na de abere wo na no bai. Big Joe phones and accessories, my main quabuaka. One who will be a mistake. Onu deni na said the metakano, a buaka phone, John Foreman, and a Big Joe said there be mono. In fact, no one sorry, no pa. O money how on to know. Went to me and me one can say, Rademedase. O show a brabonana just one cousin won't mean can't say Radina. Watch any when you answer what I say. Busumi wemu cranasi a kasi a kind and I see a woody man and coupon me pacho Andrew 4. Andrew me and say Andrew 9 po. Nanso se Katakyie live worship etimi abadia. Big Joe si wono no wa biem se buokone ejomufo ni nyina. Asremasufu ni nyina. Mumie mom sori wodoma nkwa ngobon. Enti se wo fon na sai na wutie me. Wo fon ni ye Nokia ye Samsung Infinix Aidoo na se chese nkoye. Wo pese wo repair wo charging system ni nyadwuma wo kasa wo binti wo bi kasa wontia. Wo iPhone no me pa chaw fabre Big Joe hona no pay no onye won repair na kama mfama opa. Ya tonton phones one accessories ni nyine bi phone screens screen protectors chargers earpiece airpods ni nyine bi ubenya bi wo Big Joe phones and accessories buo ko total filling station udru baby apragya phone na pake a ubonso mo be ahuja bi bo ho anope dia ahuja no Big Joe asade ya connect ya my live worship no. Oh Jesus enti ekwa kodru ebuo ko zongo ne ebuo ko abakumadi wonyira. Oh Jesus. For Big Joe Nano pay 0245794556 0245794556 CK for su electricals. And then we electrician and I would hear me no obi ama contract with fie kase ukwa wo ye ho nyina me patron kotonwa ya na wo dia wo ye na wie no afefie ru ne beba no mo ne man one ne matifie kitchen wo bo so ma plug appliance bi na afe wo ya ne ye tete me patron da bi menya sa kra brasike for su electricals ye akofa original wo ye sa wo de wo ye fia ebetimi a chena ye kama pa de ama ye wo chandelier se papa ho ye wo final bluetooth wom na sa so light ni bi wo ho o ma Facebook am pa so bra Facebook e Katakyie live YouTube e katakyiefm TV TikTok e Sheriff Nana Danquah. Nano pay CK for sisi Brenano pay. Ano pay CK for sisi bra. Say LED light and I open stabilizer and I open water pump generation electrical appliances and accessories ni nyina CK for sisi nano pay bra no just one need you papa yasa kofa solar panels ni nyina bi enti wo tie me na just say no person wo join solar kwa kasa de kan wo power ho e wo fie wo adwuma mu a me person CK for so kofa solar panels ni bi e de aba ebu akwa wonderful CK for suno no osesai oh Jesus osesai oh radi Yesu Kristo enti CK for sisi nano paybra number ni 0546669666 bua kwa wani chire memenhia na wo kona ni ye ben gas filling station no eti wo electrician na wutie me nano pe wo pe baby papa to woni o ma dia me pacho eno ani CK for su electricals Wadoma Royal Hotel. Ene benye baby anye hotel bia na eda. Na no Richmond me kan wa ze Richmond no wako program bi na cheze yakope hotel bia manada. Richmond be ka kire me se mpa no mo de man no na yese bo. Richmond ko na timi hu ze mpa bi ye bo.
me pacho ye dwumakuo bi dwuma nkrankra bi na sese wo ba business store bi wo Kumase na wo pe baby papa no wadade me pacho no ani Wadoma Royal Hotel ebu akwa wani kire menhia no Wadoma Junction ye wo king size bed, queen size bed, ye wo double single bed, ye wo deluxe room ni nyina bi wo ho empa na etimi massage ni pa na in fact wo beda wie no wakwa ko chinchini a chese wakwa ye wadwuma wo business meetings ni nyina no waba no na afi no empa no a wo pese wo da so no asa massage wo kama pa eno ani Wadoma Royal Hotel ye wo yesa wo pool ho in fact wo ho na chese wo pese wo kodware a wie isi bubo yi wo pese wo dware na chese wo timi fa adwempa dia eno ani Wadoma Royal Hotel ye pool no so de kama afe wo ye wedding bi na wo pe baby a host wedding no program bi na wo ye wo pe baby conference room kese pa host a me ba cho men ko baby a ye bo no so da fompa e wo Wadoma Royal Hotel ye conference room no timi take nipa from 50 to 350 and say wo ye wedding engagement birthday party bi na wudi any kind of program biara ye meeting bi na person hold dia in fact ye Wadoma Royal Hotel na make am for dia ma una no pay ebu akwa wani kire menhia na wo kono no Wadoma Junction na be hu Wadoma Royal Hotel
Messi and ye babon pie. Yes. Baby will be a Messi and ye babon pie. Say Radia Maya di Yatamfu soon kunim. No what the Yatamfu say ye na sedia. No what the Yatamfu Maya and Yatamfu Maya na soon tia swadia and none of Pewubedin kudim what it. Catch on say I am victorious. I am victorious. And I be catching on say I am victorious. I am victorious. I'm so obedient to me say catching on say I am victorious. I am victorious. Yes. We am kunim difo. Yes. Now kunim dia no so basa sin kunim difo. We am kunim difo na wo sa sin kunim difo. Makadia pania pako shapapa. Ene ye Tuesday prophet rocks in opoku ofia ha. But me be kwan ni mu. So for na me vampire mani pa bi mu. No kwasem. On say ye ba na me ka asem bi kire o. Asem a me ka kire wo ne say. Mami bi tie ye mami oye on the late 60s. Stroke akano, stroke. Aye yadie stroke. Aka sama mami no. Me ka kire o say sama mami no obefre either online and answer offline. Ye be vampire ama no. Enti ene obi a wo tie mi bia ensensuo nsi ni radio ho. Wo hwem wo Facebook, wo hwem wo YouTube so a fansuo sensuo si ba bia wo hwem no. Ye be vampire. Kachira wo say I am victorious. I am victorious. Me yankunim difo. Hey, no matter what the situation, no matter the perplexities, no matter the agonies, no matter the problems, no matter the issues, no matter what you have been dipped into, I am victorious. I am victorious. The Bible says the race is not for the swift, nor the battle for the strongest. Or say mirikatuone nyade no ho ha. Anasa wokone nyade no ho odin. Demom eye ono asafo urade tumi. Enti David is bompa ye ka se mi se enyama ho odin, enyami nyansa na ye urade. It is not by might, it is not by power, but by the Spirit of the Lord. Because of the Spirit, onyame ho womni ntino ena wo be yankunimdifo. Amen. Ade bia hye wo so ache ena wo ba bedin sunkunim. Yade na hye wo so ache no ena wo ba bedin yade ne sunkunim. Katia mi bia woka. Jesus. What say yade no? Ena madu sunkunim. Ena madu sunkunim. E wo yesu nim yesu. Wubedi yare ni so nkunim.
Amanye na wo fam no me se wo bedi ni so nkunim. Yes. You are a victorious. We nkunim difo. You be say abrabo no wakati you be say baby eduru no kra de ohun de wo ye ne life kra ohun se wo ko benkum anaso ohun se wo ko nifa anaso ohun kra ne se wo ko nanim. But I came to tell you this morning, me bahasa me ka kire wo se nyame akwa ejina nyame tumi ne na basamu ejina onkonkro tumi ne na basamu e ka kire wo se amanye na wo famu no enso we na wo komu no atete na wo komu no we are victorious, we are nkunimdifo, we are victorious. Yes. We ain't couldn't be for Kasewadi Yesu. Amania we are Bamson. Amania we are Bamson. And so we are Bamson. And so we are Bamson. That you we are Thomas. That you have Thomas. Papa Mempe. Papa Mempe. Biamano Bompire. Biamano Bompire. Mamini Yadian Suku. Mamini Yamanian Suku. Oh, yes, you didn't. Oh, yes, oh, yes, you didn't. Oh, yes, you didn't. Oh, yes, you didn't. Oh, yes, you didn't. Come on, Biamano Bompire. Zakaria Tarara Mazera Asipakoba Yakala in the mighty name of Jesus. You will need baby woha. Her promise and fail a dini nyache. Also for justice. Mebano. Nipa bi wo ha promise and fail di wo nyache. Yes. There were certain people bi wo ha. Chese ono abrabomu no kura no Jesus. Eni kwansa me kasa asem. But there is a young girl bi a wo tie me. We are young girl. My empire massa young girl, because what I am seeing, a very serious problem. Now, problem is about Obrano and May and Fluye. And your first time now, who have that experience, you know. And your first time, young girl, I am a dancer, but I have to say, because TA says here, I didn't flow ye, monthly adiana, and Maya Diana, Yabosome Yadiano. What your name flow ye? Infloye, a very serious situation. Masakata papa. But me person me catch na sabaya na wotie no. Oni pepi a wotie me say yade bia e ha wo. Catch o say wo sa yade e. Wo sa yade e. Me do sunkuni. Me do sunkuni. Oh yes ni yes. Also go influye. Yes. But I want to tell me person me catch and first time I experiences had for so many years. So many years, young girl on the blood in influye. Yes. Only very careful because me who says I didn't know about than fibroid they are 20 years. Better than your bomb pie. Yes, Lord. It is one sense one in sin in China, one sense one in sin in China. Who bet me also for your bomb pie will be bet me a friend or paso. Yes. Me say promise and feel no uba bedini sunkunim. Amen. Hey, only a one esre wana. Yet ya one esre wana. Oh, was it wouldn't be a barber woman?
Only be Baba Jessica. The only Maba Benyama. Yet ya want to answer water. Oh, Catching on was a Uber decided soon. I'm victorious. 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 and answer 059 421 2823 059 421 2823 0549 687 100 me bompire the amount and then me say prophet rocks in opoku ofia me pacho ma mon friend na ba me score no me pacho no asa free bi we line ebe tom 0549 687 100 Katsina wo say Oh, what's in kunimdifo yes no wo say wo wap up oh Jesus, yes no wo say wo kasa no wo no ntimi nye yedi ni ntimi oh Jesus, yes wo no ntimi nware yes no wo abusuo mo say wo no ba bia wo duru no wo nyina duru no wo ntimi nware ana bet me pesa me katsina wo say and na no pay e rade se men kanche won konkre se men kanche na say wo awade no ba wade bi wo be di bonni ni sunkuni amen. and then I'm baby di me bompire di ama wo di frɛ na me bompire ade biara ahyɛ wo so ma wontimi ni nkuni mu no ye Kristo din di ato wo hyɛbrɛ so and ya to wo brabɔ so ma wo ba ye nkunim difo Yes. Jesus Christ needed the blessings of John the Baptist before he was able to start his ministry. Jesus Christ no here Yohani suboni blessings. Oh here Yohani suboni no ensen kai say asem be pie free Yohani suboni no aba ansan was in the ministry ase. Oh here say ye di nyame tumi ni nyame apasa kato abrabo so. Oh, I'm afraid now about Miss Go. Oh, a 0549 687 100. Kase ready Yesu. There be meant 2 years. Kase ready Yesu. They have promise and fail. Asem swache. Pobi sembompa. Kababa azukaba. Omo fra na ba Miss Go. Justice. And the catcher said the devil is in trouble this week. Hello? Me pacho dini good morning. Ediana opese asha wo so opese na no pe wudi sun kunim. O no pe me pese me bom pa ma mi yan pa ibo. U yan pa ibo fade ho. Asa ma bla bom. Wo abra bom ho. Okay. All right. Jina so me bom pa ye wo Yesu Kristo di ne. Ade bia asha wo so ache. E ma wontimi nko wo abra bom. E osofo me nwa ba so da ye no obi di nechi very odi nechi dirimika di nechi. The minya bay wuni an say what two enam wiemu na otu nam wiemu wo tie mu Jesus no o so di free mpa na so me bompa ye ma no oni pe bia wo tata oni pe bia wo tata wo pese wo bedi kuni wo brabo mo ya kada amen ya tiano we yasuri me bia so amen. Yes Lord. E free na kura wo di nkunimdie be nante amen. Be bia wo beduru na nipa be reject ye wo de wo duru ho asanse wo ye nkunimdifo nti no onsa be ka wade pepe amen. Amen. Erade nshira wo no wonya okese why
Katakyie FM Katakyie live worship. Bye bye. Mami nkwa homa no so. Hello. Oh, wentimi enyina so. Wonsu betimi afre no waba. See na prophet rocks no poku ofie ha. But ye bie kwan atum. Ade bia senyame ma bi so ache wo so for justice. Yes. Oh Jesus. Mami nkwa homa no so. Hello. 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 Okay, ontimi enyina so. Okay. Hello. Hello. Me paso no pe radio yo ye. Paso radio one day. Yo, okay. Me mama e die be na okay. E die na ashe wo so ma wuntimi nkan wa brobo ma wuntimi nyankunim difo. Promise and faith hano. Wonderful. Ye be bompa ya ma ugina so ne bompa. Me bompa ye wo ye. Akadia tarabaza. Dia ewade nyankopon aka fa ho. Ni baby echinchan wa ne. Amen. Me mami ya wo tie mi sesi e no. Me sesi I am seeing something say baby a minim adwuma wo ye de. But nipa bi mo ba ho aba be try say o nipa na ase wa ye no ho bodani kakra asad aban ho for several times so o mani bibi. Oma ba ho several times say ma omu sika na bibi ni me boa. Good. Me we am bompa ye bi dia man wate. But ye bompa ya break it promise and fail no. Ade biara obi apo udi dia sefom. Se wo ma wonya moa wasa. Oh yes, Kristo di mo. Ye fire. Amen. 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 Kadia tarabaza. Me paso utie me wana onim na odi akua. Wana onim na odi akua edin akua. Me fuaba. Wo se waba de akua. Me paso yi afra me bompa ye bi de ama sa aba ya no wate. Me shall promise and fail to me be a deal. Who be a suma ni free ukromo. No one who shepherd say who could a bright star. Na afeni pop ka so mo buawa. No or say ni pana general. Sa sum na deal chino. Matiano. Amen. Matiano. Amen. Matiano. Amen. Who say different. Oh Jesus Christ in adumiti. Amen. Amen. Unsu betimi no afre no abaso. Ah la. 0549 687 100 0549 687 100 mame nkwa ha mame nkwa live we ni so. Hello. We no emba yana. Hello, me fa chodi ni ba bia kasa free. Okay, Master J wa kwa gogo. Me pa chode na emma wuntimi nkon kan sin kunim difo wa brabum. Delegate for what to about my before. What is that? What is 2 million and money ama. And it's on fire more says at the end Okay. Mate. Oh yes, that's it. Okay. Me bompa ye mad adwen sachira. Yes. So ento delegate for nyina so. Amen. Because sadie we no so for just e very serious. So yes, here. Yes. Because when nya me honhoma o medi o man nanim a o man ne bre. Ye bompa ye so susu nyankopon. Jesus Christ in name. Amen. Amen. Hello. Good morning me pacho di baby afrefi. Okay, say free bua kwa meku. Ama edie be na ahye wo so ama wontimi nkonkan ni nkunim wa brabum. Wo so da ye boni ana abam. Wo so papa dia em. Ene nkonkan. Me bompa ye wo ye so ni. Kadia tarabaza. Wo biara ye suma. Ay. Me nwa ba o tie me. Im say baby a wote no.
baby a wɔte no hon konkro de mabɔ wura ne dan mu sesie na me pese me kyerɛ nioma bi but me bompa ye yimpa ye ma ho sunsun bi a ya soma na wɔwɔ dan mu hɔ Ada baza. makili abakata baba Let's amen. Amen. Me fire no Amen. me fire no Amen. agenda bi a ya soma no Jesus. taxi biara wo Jesus wo ba bia ba ba Ay. ma tome wo yesu ni mo Amen. ma tome wo yesu ni Amen. mo wo sinkunim difo na no pay Amen. baby a wo no sensuo wate sensuo ye bebo pa ye de ama wo Yesu Kristo de ni mo ma pompa ye yipa ya ma so wo sinkunim difo fi na kure adumiti amen okay bye bye hello me pastor no pe odi ni baby am free But I feel like clear. Akua kasa free I don't go to the doctor. pastor kasa free bekwai That's right. good ne bekwai no asante bekwai na hen bekwai But I can't see the car. asante bekwai very good nyame nsha akua edie be na hawa edie na hawa ma wuntimi nsin kunimdifo wa abrabom But I thought that my new school, but I thought that they are not in the school day. And I'm in school but we so that e na school dem akua wuni me obi a friend wuni me obi a friend Richard Richard. okay but busa wo maame asem we na me ka wo maame ntiase busa wo busuani bia se wan ne ye friend Richard wo mabusuam why wo de busuani bia wo ben no busa no because osofo ade a mi hu sa din no nipa ne krada ye juada o de kwadwo nipa ne krada ye juada Kwadwo Richard. na wo se sa nipa no na bo sa ba ya we asem na ka wo se sa nipa na bo sa ba ya we a o tie me enti wo bema ne nyame som aye kese no watimi di ne ho ansi wo yi asom nyankopon yi a I believe say urade nyankopon be sesa Yeah. me pompa ye ma wo yesu ade bia ye nkiri san madobe Amen. sun bia da ye mani fiuma me fie na wo pesa wo bon ho so wa brabom na so ka de bia entimi nyina entimi nye emfa ma no efile kwa ma break your so Amen. ube sinkunimdifo wa ye nkunimdifo na de urade nyankopon ka fa ho no abemu Jesus Christ minwa ba ya sensuo si wo wai aya sensuo si wo be bompa ye de agusu wi a me kire wo de umudi nsuo ni nyina ba ye osofo me see this week this time say aka how many months na year na end aka 6 ana aka 6 months e fi 6 months we e wo se nyame be bi tie katakyiefm wo we di mame nkwa homa no so hello me patro wo di ni ba bia wo free ufifiri tama so patro na no pe edie na eha wo ma wuntimi nyankunidifo wo abrabom patro okay na se wa fanyin se wo pese nyame hye wa Oh Jesus. Bible so onu nyankopon ono ne de ma na ade bia nyame so di ama no onipa de bia ntimi nyina so nse ne da me patro wo kunu wai patro o adujama akwa na wunim na oye driver patro why na wunim na oye driver Uchika. Mti de me kanana ma emompa ma me pacho sensuo wa sensuo ni bidie wa sensuo ni bidada wa sebi fansa to ye funi ma me wai me pompa ye wo ye so Kabare atara da baza. me de on konkuro han funu so Amen. me de on konkuro han to ye funu so me de on konkuro han to ye funu so bebia wo bebia wo da sisia o so so nyankopo wa ba bedu samre yi mo o du na ko kwa wo a o ma unse wasumdie mo e wo Jesus dini mo o ma unse wasumdie mo o so kunim seso oba ni nsan nas wo a ye kas wo di nkunim Yes. because e ya kono no wo ko eden o ko gina ye o susu nyankopon anope o ma wo di nkunim e wo unyi nhyɛn mo e wo Jesus dini 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 mo
me do ya furu na nu Yesu moje mo me de moja na se wo ne wo ma ne so it was Jesus Christ in him. Amen. Amen. So tie Katakyie live worship what? Na me say Awurade Nyankopɔn be mo ye nkunimdifo. Wo be wo afa ho afa ba. Amen. Na what the adanse asa ba Katakyie live worship so say Awurade Nyankopɔn ama wa wo aye den afa ho afa ba. Na me nhyira no onyo kese adoniti. Amen. Mami kwa homa no so hello. Hello, me pacho udini baby a free. Me pacho ya friend Majwa me ka so free name. Majwa Majwa dia na ha wa ma untimi nie nkunimdifo abrabom. Me pacho se me toma dia ye to wo fa ne jana sanse. Osofo na Ena friend to me menses meyi. O menses meyi. Yes. Osofo won see ye ba be shaase. Yes. Me ka se young girl bi tie ye. Na o no nse de nhunu ne bosome ade ni ye. But sani pakro no onsensu. Enya agro ni edi ni wa. Majwa me bompa ye dia ma wate. Ye pese ye create man be ye fibroid de to so. Oh Jesus. We nim say majwa etie minim o ye obi o bon ho modern pa. Majwa bon ho modern pa ye but osofo ha ye kwa ho. Yes. Ha ye kwa ho. Ye wi amajwa mfrabe ye be bompa ye. Yes. Ade biara e chene san wa. Ya tome. Amen. Ya tome. Amen. Ya tome. Amen. Ya tome. Amen. 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 Yes, Lord. Oni pe biara wo pese wo bre eye kwa. Yes. Me unse obi asore no bo wudi no okuta powder. Na asema wo kan se wo no be ma wo bre eye kwa no wo powder no. Chamo Yesu. Me chamo Yesu ni mu. Yes, Lord. Hey, o se oni pe bi asusu nyoma bone e dia ma wa. Ye return no back to sender. Amen. Ye return back to sender. Amen. Majwe free ne kro meye buafo ama wate. Amen. Umbele free ne kro wa brabom sanse wasinkunimdifo. Jesus Christ. Amen. Afa me bompa ye e de ma wo ye fu. Ayala balazia. Amen. If ye pesi e kreti ne baba ye fibroid e de to dem. Yes. Suo na wasesi wo no ye wie program na shase so benum so ne 3 days. Oh. Saje ni nyina be na ne ma jo baba be di adanse ye. Yes. So me so. Amen. Aye pesi wo ni suo. Jesus. E wo Jesus ni mo. Jesus. E wo Jesus ni mo. Amen. E wo Jesus ni mo. Amen. 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 Shawati ajo akoso ati Katakyie. Amen. Amen. Bye. Unsu betimi afra no about 059 421 2823. Me say na no pay Prophet Rocks no poku wo fi ha. 059 421 2823 and I say 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 so for momo fra na ba me score no mo frɛ also for ye bompa ni sesi e me gina nka wie sesi e ya mompa ya man ka wie kuro ni fo na mehu se track bi eba na active free na also for a disaster for kwa ho so. Oh Jesus. Hello. Good morning, me pacho dini baby am free. Na no pedi na ha o ma wuntimi nsin kunimdifo e wa abrabom. Hello. Me pacho dini na ha o ma wuntimi nkonkan wa abrabom nsin kunimdifo. Oh, on tape. 0549 687 100 0549 687 100. Me say ade biara emma wontimi nko. Ne ma wonsi kunim di fo na ye break it. Amen.
Hello? Hello? Me pacho udini baby ya free. Me doing the queer free, the successful man council. A queer free o kasa free man council. Minya queer then I ha onano pe ma mu pesa o sinku nimdifo a. Enti mi ma on sinku nimdifo. Papa majuma. Ne ma wa na tipo. Yen talk na so da yesu na hu fu sa. Obaso da na hu funu. Mo na bisu yemo no. Ukunu wo ho. Wa ware. Sofo. Minya beya asema o kano me ya. Bet me be kan sem bi na akere no. Aya na sem bu ha na ani mood. Aya ne mood. Bet on frame me because asem na nka me ba be kan e mood. Sadie na esiye na waye no. Na nimba so. But o frame ya meka sadie na che na ma kire na de wo so woye. Na Awurade Nyankopon be hira ne nsa no dwuma so. So be so daye no na ohunu efunu. Me bompa ye yimpa ye ba. Amen. Onu safo Awurade a wode bone eche no. Jesus. Onu asafo Awurade a wode bone eche no. Oh Jesus. Oni kan fa menua bai bone enche no. Na onche no. Na onje no. Na fe won hira ne nsa no dwuma so. Jesus. Sanse tire ne se nyame na mani padi yie. Yes. Se wo bu Nyankopon no wafre se Awurade Nyankopon pese wo de ne kra ne na dwuma hye nyame nsa no. Emerede Nyankopon fi na kure. Oma wo Nyanku ni difo. Oma wo Nyanku ni difo. E wo change ni mo. E wo change ni mo. Amen. Minya ba me hu se nkwala miensa gina no ho. Nkwala miensa egina no ho. But I don't know minimum. O ma mema omo ye tre. Enuntina meka se mbi di akere no because me hu o shas of frame no o kan se wo hu no and meka se meka se mbi di akere no but asem ni mu odu mintimi nka no online osofu mi hu nkwala atere so o mu gina ne nchen na mi busa hu konkon sa enkura atere o mu gina mi nwa ba yi nchen asekere ne sen and o che konkon kan che me se o de sankwala na ba du mi nwa ba yi bet na akaba akon me kase me wuramu ye bet na akaba akon na nka wo se ba akon no be ka wo ma mi nwa ba yi we ni ye die wie ni paye bet me bompa ye sere boni fate. Amen. Oso so Nyankopon wo frɛ wo. On fa kuni bi tie abotire elbow na pay. On fa kuni bi abotire mo na pay. E wo change adini mu. Amen. Efri na ku me hira wo dwuma so wate. Amen. Won sanu dwuma bia wo ye biara masoma abofo so mo ma omo na won nante free na ku. Amen. Abofo omo ne ye nam no masoma bi so omo na omo nante free na ku. Omo man sakira ye emra wa brabo mo. And now what Katakyie live worship no. Dia dance here. E wo Jesus Christ. Amen. Ye pon afra me mabon pa ya ma wona wo ma no wate. Ofra me na me se nkola tere ginegina no ho. Na busa won konkono. But me nua ba ma wo sinkunim difo na wo twi mu ne busumi ya yewura mu wate. Oh Jesus. Amen. Ko pon kan wona onyo kase adom nti amen. So for mama nko ahoma we so. Hello. Good morning. Okay. Problem kakra on. O pesa oni edi no online ana say me pon na be frame me. Okay. Friend number ba ko na me bo no e de ama wo no why me friend other number no why? Okay. I'm sure. Also for me nua ba na wo free man kran so no aya won frɛ me Yes. yen sre man wate. Amen. Na Awurade Nyankopon be sesa hyebere no
Baby, I want to me. 0549 687. Oh, Jesus. Hello? Hello? Yeah, mommy. Hello. Hello? Me pacho udini baby I'm free. Okay. Na no pay e how am I want me nim kunim no ababo mu. Papa, I want prayer man, my family say nanya me share me sundu. Why dey? My family say. What fanyin say opese ye bon prayer man. Wonya 3 months akọ 4 months ana. That's all there no 9 months mo. Wo 9 months mu. That's why I'm a coffee to be seen to be pure for him to sell bomb prayer man and down of so for winning the entire mechanics asem no. So when you because at that time within that time no. Nanka was a minyan by miscarriage. Nanka was a signing saying within that time. Fansa to yefunu so. Yes. Fansa to yefunu. One anim ne friend Kwame. That's okay. One anim ne friend Kwame. That's what maybe you have to do Kwame. Fansa to yefunu na me monpa ma why. That's it. Me bompa ye wo Yesu Kristo de. Ono Nyankopon wo de eba na ache no. Ena no pay no e do time se wo mbena aso a onso wo asundue mu. Ade bere be ye nyin problem awo problem me chema fu so amen me chema fu so abofo sra wo fi na kro no ka wo no mo hye wo asundue mu e wo Jesus Christ na azo di na bompa adumniti amen me ya ba senso si wo nchen wate ne ya ba be ko me bompa de agu nso no so ama obi a nyame sha o kese koso ati Katakyie live worship why ewurade be sua wo asundue mu na wo de adanse aba Katakyie live worship so se de nyame ayama oni ko e wo asundue mu ne ko adumniti amen also for justice me see me gina house see no ongunkunu peja me di makwa ko sin kawe yes na asema me kan obi tiem won kawe woni mu nua bi won kawe woni mu bra bi won kawe woton ade wo kwan ho a me kasa asem we monye very careful because ongunkunu peja me no so hwade na me hu se ka kasie bi afri enka afri mpasetia enyem mpasetia be free side one eba na ka na duru ho no ati free fina woti o tie break o ni break ni bibia ka but o tia so that driver ni nim dio oh Jesus makata papa hello good morning me yaba udini baby am free okay konedu ememo good konedu adie ben na no pro person odi ni sun kunim wa abrabom na so utimi ebedi ye wa abrabom o se kwadu me pacho jina ye kakra wa wadaroma hello konedu okay me yente konedu mente voice ni ye promise and fail right yes papa oni misi ye be bompa ye konedu die ni wia because promise and fail ya dia e hani pa bebre no kasem na papa me wia me kira kwankire bi obi a promise and fail hani bi a onko no onko ye sa de no ye onko no ka kire me no konedu pansa eto omoma so fa wonsa benkum to omoma so na me mompa ye mfama me bompa ye wo Yesu Kristo oh Jesus ma me konedu a wotie me free baby mem right me bompa ye wo Yesu ni mo won sa wo dia to mama so e free na kure ade biara ayen katani mu osu janto amen fire amen me fire amen me fire amen konedu me bia wo so Jesus se woni pa be hye wo bo na free na kure no be deny de osofo se obi hye wo bo se beji 200 cedis na woko no wanya 200 ne kura ma wokura na enye but wo show se beji 200 na woko no otimi nya mu 150 na 100 cedis ma wa eno ne ye promising
Yes. Say Awurade Nyankopɔn ahye nnwuma paase a ɔde yɛ den ɛkɔ awieye pa. Anopa me si onipa dasani bi sinkunimdifoɔ. Amen. Me tia me maame si kɔ ne tia me maame Victoria. Osofo, ye von pai. Yes. Me see no be sinkunimdifoɔ. Amen. Aka 6 months ne ɛkɔ December. Ube ye nkunimdifoɔ. Ade bi ma wontimi ne nkunim. Ade bi hyɛ wo so ma wontimi medi ade ne so nkunim. Kase Awurade Yesu. Awurade Yesu. Awurade Yesu. Awurade Yesu. Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me nana Danquah. Me akusita majesty. Bowdin show. Kase Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me nana Danquah. Me ja majesty. Me nana Danquah. Me ja majesty. Ade bia se me so. Ade bia se. Eye promise and fail. Promise and fail. Emma be ntimi nim kunim. E was a promise and fail. Me promise and bonfire. Me promise and bonfire. Tiano. Promise and fail. Tiano. Finger brabo. Now. Kabaya. Jabalaya. Fire. Yakabada. Zebelebele. Yakabalaba. Yakalabada. Zebelebele. Yakabalaba. Jesus. In the name of Jesus. Hello? Me pacho udini baby afraid. Because free. Okay, I no pay me pacho then I pass all this kunima esha so am untimi kunim. Me bompa ye yimpa ye ma. Hey, baby awu ye juma biara. Amen. Ade biara ma wajuma ntimi nkonkan. Emma wo me ye nkunimdifo wajuma mu. Ma fire sade no. Ma fire sade no. Holy God. Fire. Me biya wajuma so. Amen. Efri na kure adwuma be ba ma ho. Efri na kure wajuma be tumpon. E wo Jesus Christ na adwuma aduminti. Amen. Nyabe manyame nsha koso ati Katakyie live worship free da gwa de kosi fia da biara. Na nyame be ya okese. Osofo uni mi se Bible mu won. Maame bi di na asem koto judge bi anim. Yes. Se judge ne endi ma no won kama no. Oko baako. Yes. Oko mienu. Yes. Oko miensa. Yes. Oko toa so amani kodu baabi se ape judge no kura wo ho no kura no. Asema o kan ye ne se maye den. Ape kura de maami maye den. Mabre. Enti maame no Fred maame ne busa ne se edie ne wo haw. Enti maami ma hwe ne ma nsobu ni case na ama no na ma anye na koma so ade ama na maami be kwaso aha me. Prophet Roxin Opoku Ofia, the Apostles Continuation Church, Tuase. Mekacho was a me be a queen mama prophet. Enti mameno a course no. Chirene say, Judge no half a crown or paba. Yes. Osavo, Judge na paba to the sense of it. Luke chapter 18. Luke chapter 8. Na yesu de obano asetena no yam fato ho. Yene aye pe bibia frɛ Awurade ho no. Ni tie atwamu ane se ensese ye paaba. Ensese wo paaba. Ensese wo paaba. Ose oba no ko judge ni ho a. Judge ni ma men classify judge ni che. Ose omu onfere Nyankopɔn. Onfere nipa. Onsuro Nyankopɔn. Onsuro nipa. Ni se nipa we wo je ade afiri ni ho a kwa be pa na be pa. Obi a onsuro Nyankopɔn fere nipa. Omu nipa bia wo wiase. Nipa bia se nipa we wo je ade afiri ni ho a kwa be na be fa so a wo be.
but obey kunafo no kire ye se wo fere ade o se wo mfere ade o consistency be ma na nya ade bi afiri wo ho enti ye ne ye hwe awurade anim na ye pemu wa ye wo biribi ho no ade ba ko se ye ma consistency yes ye nye awurade ni ye nye awurade ni wa kwa nyina wo hye empra dodo a obey kunani no ko lawyer ni ho bi aye tan ne down okobia na yapamo no okobia yese wo ha adwen ai o ha adwene dako judge ni te wa no say min suro nyankopon de ono e confirm o min suro nyankopon de na men fere onipa bia nanso obekurani we die ode ne maha na oba no ode ha me dodo min suro nya men fere nipa bia obekurani we die de o ya no mi hu bi mpoda dabi o ha me dodo eti oba we pa se me ka se mi di ama na di fo still obeba ha eti di atie ne se mame mu atentene na menye no yesu se mo hwe otemu afo no a won tere no mo hwe se wonu mpotumi ye papa yes how much more onya kopon a otene na wonim nipa ohunu nipa mobo emprado do say na se won so ma mpa ye do so a onyankopon wontie o eti etwa se onipa bo mpa ye da omre ho etwa se nipa bo mpa ye da omre ho enti papa do onu ntimi mompa ye osori ntimi mompa ye no eni etwa se sa nipa no oti Katakyie live worship da exactly woni ye nyina nka mom mpa bo no sabi to da bi nipa ba akopefo no nko wa ho odi ntumi a John Obi yes Johnny Obi na ni nyina mompa eno na Katakyie FM abi atum se efiri juada kosi fiada ye nu nyina ye frɛ otwadi apo nyankopɔn wo sɔre ye ni ayeyie kwan so ti awurade asam sɔre awurade ni nyina ye kwan ya wo nyankopɔn ofa so hwɛ ne manim tie ne mampa bo yes nti so obi betie Katakyie FM na se obe oni yen ebe ya akoma kro ne adwen kora mi wo gidie se ne consistency na obenya no ebe ma awurade atie ne mpa bo consistency no yes consistency said your oba kunafo ne ye Papa mi hu se a fitness man take on adanse akase bi ba beba ebebuso you are a victorious okay we yankunimdefo Papa nnenyoma bi ahye nyame ma bi so omuntimi nni nkunim wa abrabom eno kwasem enti ne ye bie phone lines me still na papa ba fia obetimi afre 0549 bo modern frɛ 687 100 okay 0549 687 100 my god 0549 yes 687 100 0549 0541 0549 687 okay 100 Frene braso friend also for just ne me ba Richmond ya bomba bebre na me ma wa hano de mesa ma papa pasa to aso hello me pacho udini baby afrefri good morning ya ba udini baby afrefri Okase free Anwona kwanta asoro heya awo ku sane akonkawe na minwa ba de na ma wuntimi ni nkonim abrabo ma ehye wo so na no pay hello network no ubetimi afra ba so 0549 687 100 0549 687 100 hello me ba so dini baby afrefri ba ta so na jina nkase ajafo jina kase free ebu akwa ba ta Adwafo aye se passe adwafo minwa ba ede na ma wuntimi ni nkunim abrabo ma ne wo pese ye bo ho mpa ye de ma wo ba kan to so ni ta ni ya pa na ta ba ta ni na juma ye mo mpa ye mo wadwuma na de bembiem ni ta ni ya pa ta ya papa na je se minwa ba no pese odi nkunim oti ade so na fe o se ye nkunim difo wo na juma so se awurade boy nkunim defo
was saying couldn't be a medina we are sena mediamam eti yen nkunimdefo bia wo de awurade achi wo bia awurade aye wo babia no wo yen nkunimdefo eye nim na nipa nim already God has declared you victorious. So I have given you power over sicknesses. I have given you power over diseases. I have given you power over poverty. I have given you power. So we are called victorious in the Lord. We are victorious of the Lord's army. Joshua said, Obi biara to me nyina wanim. Adentia because my young kunim diffo and let me empire mount Jesus kunim dia home yes Lord e powura wo kram Jesus adia biara yes e wabra bom Jesus na one wo kono my God and nadaya we declare victorious yes Lord wo yesu de ne 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 wherever you are my God wherever you step Jesus become victorious in the name of Jesus Christ. Papa unim say ye be sha me catch obia so obia o tie ye bia nsanso nsi ne nchen yes papa ye wi amem wo bompa ye ama nya metumi abawura nsuo mu ama nsuo na da abeda ne ye nyankopon tumi yesu moja ye nsankyere ne entiji na ye sanso ne bi si unche wate Yes onya kese okay hello me pacho udini baby a free Le ba me kwa na so free ankwanta okay me nua ba anope ede na wo pese udi hu sunku ni ma ahya wo so ache papa mbasa me tiba ana me kunzo sala me ya pa suban enye papa mani age se wa pemu aka se ni suban najuma okay najuma enye ena afesu ni titaye ne ya eso oli sister of friends here no mo de ne similar but sister na de wa fa na ho adi eze sia ye nua ben so awurade Yesu Kristo ni nkunim di ya wadi ama Jesus Christ onso fa na ho fa di esesia oba moja tuni no odi nkunim mo moja tuo so 12 years he was still fighting bleeding that one day he became victorious. He became victorious. My God. And now we did when you are friendly. Oh Jesus. I want Yesu Kristo. Yes, Lord. Piyadi Afrika. Tino ohonya woden. Yes, Piyadi Afrika. Piyadi ahonya ne dene. Yesu denemo. Yesu denemo. Yedi kra kunimudie. Ato abrabo so. Ato sabera so. Yesu denemo. Adia biara. Wode won sasom. Sawo ya no. And be victorious in the name of Jesus. Amen. Amen. Wate. Kosweti Katakyie live or Katakyie FM. More na utie no ye wadi be fe no consistent victories. Yes. Tese nkunimidia etuo ntwada consistent. Yes. Enti ade bia wo ye bia no wo kosoa na wo ya edi muaye paye den. Ede bro. Hello. Pacho mi aba udini baby a ofrefi na no pay. Na se mo filia me ka se filia gwa. Ofilia no pay die na ahye wo so ma wuntimi ni nkunim. Pacho me ka se na wo bampa ma de bia me so da ya na me school me me na fufo chure exams ni ade. Ena bi mo so be yare me ka se bampa ya ma. Oh kafra. Ofilia American ka se obi a wotie bia nsansu nti papa be bompa ya ma obo wi asansu osi ho. Ewie be bompa ya de aguso wate. Papa Ofilia asema okeni. Ofilia wano ankasa ose osua de. Osua de. He need to learn some lessons. Ade bi wo no brade de repeat no. Se be yanko be sua bibia free bet onsua de. Obeso da ye bia no.
na oni na fefo te school dem a osua de e wo se ba now ka ba bia wo sesi an ka watwam ho but in the realms of the spirit because of say onye learner she should be a learner no I say ade no nani ma no ho so wo sa ade ko no ade no esese osua no nti esa ade no na e ha na ma ni ti repeat akopom say ade be ba na ho so open am for some dodo open am for some to be repeat sa ofi ma me too for the offer and for pin for the same ho. Ten am for some so obeko anim what? Me pass what? What you? O kan the obeka say me dey papa me dan for ye ba akopɛ enso so omo no omu di nkomo ye aduasa. Me dan for ye ba akopɛ to omo no omu di nkomo ye aduasa. Ya na ewu afiri. And na me bom pa ya ma. Jesus. Ewrade mfa won ko wani. Abrabom nkonim die. Wo yesu kankro. Ewrade mfa nto so. Wo yesu de mo. Wo yesu de mo. Afa yare a wudi ni paduam. Jesus. Na wudi ni paduanya. Jesus. We dismantle. Jesus. Right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Fredi free paduam. My God. E free na yare shamura wo krem. Wo yesu de. Yare shamura wo ni paduam. Wo yesu de mo. Pia wo konkan. Jesus. Wo abrabom. Wo yesu de mo. Amen. 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 God bless you. Ofinya minshira wate. I am a friend fancy when you see one chain. Consortia Katakyie live worship na radio be mo asinkunim di fu. Papa na kwa homa so hello. Hello. Yeah. Me ba so udini ba bia wo frefri. Okay, o ka se free nkare. Me pa cho na pay die na o pese wo di sunkunim a ahye wo so ache. E die na ahye wo so ache a o pese wo di sunkunim. Ni e bo ho mpa ye ma. Papa me nwa be ma ya wo free o. Aba ye bo mpa ye ma na adwuma no. Ye bon pa ya mo adwuma no wate. Ye. Abrante bi no pa yaresa. No kwatena fa ko pa yaresa for 38 years. 38 years. 38 years. Day and night because abra no na obafo na je so obehunu nsu. Enti bofo no nya mehunu nsu wo de wo yare ekofi a obeba bisi wachi. Oba bisi wachi. Enti sa na papa ne de na ye. Wote se sika wo ha na odi amika ko ya na ade na besi na chi. Abesi na chi. Aha wo ko na ade na besi na sa na ade na ye no. Ono enti e mani timi nkunim. Yes, on tena fa ko ankasa. Enti na say opportunity ni beba no wa make you opportunity no. Enti mesrawo me nua be ma be consistency. Papa asema wo kana me pese me ka asemi. But me nua be ma ya wo tie me no. Ono oba bi tia. Oni ba ni. Okay. Onye dey. Like oni ni. Aha, oni ni. Unrespecting no. Okay. De be ye ntokwa sem no onyai. Yes. Na so my prayer answered and my Papa ye mon pa ye man. Ye mon pa ye man. My prayer answer. Yeah. But say until I say was mema no onyere. Enti sa mon pa e bo ho kwan. Ebesi. Anti my prayer do. Asema ye be ka. Di obani ni. Di papa ye mon pa ye man. Me bon pa ye man me nua be ma sika na dwete e awurade dia. Wo yesu de. E wo se wotumi di sika sam so enkonim financial issues no. E wo se wotumi di so enkonim. Me yim pa ye man. Jesus. Na no yesu soma Peter se won kopo ano. Pata obedi kan yi no na num na sika se onyimra. Ene me yim pa ye man. Jesus. Se ba bia obetu anamo. Wo yesu de. Ba bia obewura. Yes. Ba bia do nsa bewura se wo pesika free ho. Awurade nya wadom. Jesus. Wo yesu de mo. Wo yesu de mo. Wo yesu de mo. Me de ani onyamu atade. Me de shaw. Wo wura wo de afiri wo ho. Na so na awurade ama me kwasa me fa sa ni onyamu atade no shaw. Me de sika atade shaw. Wo yesu de ani onyamu atade shaw. Jesus. Abrabom yankunim difo. Jesus. Me di krato so me se yankunim difo. Wo yesu de mo. Jesus. God bless you. Me nya be ma. Hello. Tinyame nshira why? Na afis no oba bia ne tia umpae ho solution eno no nyame nsha no onye okese wa kwaso ati Katakyie live worship rade nyame ebe yoke papa o nkawe de ne yenka nche ne se eda fiada we asori kwaso apostles continuous church into omra katabo no ma why me nwa be ma
Aha, if you are we are all night. All night, El Coso. Omra ne Mompire, na de nyame so aka wo se ye de boa no no. Ye de nyame tumi apushi no. Esan se ade bia mu no so okwati nyankopon a wontimi nye de. Wontimi nye hwe. Ti wo se ye di Kristo ba na bra bom. Na ye Kristo so ebeboa. Nyame sha no onye okese why? Amen. Bye bye. Papa ye bompire. Okay. Ye bompire ba ko. Na so for Roxin, Prophet Roxin e boy with him. Ade biara aye suma akata nyame ma adwuma so. My God. Baba, my God. Ade bia aye sum akata nyame ma adwuma so. Obi a wotie ye bia wotie ye won adwuma mu. A wabetena adwuma mu free anopa 6 abo 11 eko. Na ye nyantohwe no owu ye no. Esum biara akata wadwuma so. My God. Be bia wo bia. Ka se Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me baja says je ne jina ye mami. Kase Awurade Yesu. Esumbiara. Yakata majuma. Esumbiara. Yakata mawadi. Esumbiara. Yakata mabrabo. Esumbiara. Yakata makwanzo. Esumbiara. Yakata mawo. Yakata miyemu. Yakata maji. Me bobi shabompaya. Me hain toso. Mejuma no. Hain toso. Yesu ni Yesu ni Yana bompaya. Jesus Christ. Say na esum akata asase so ma na Awurade Nyankopon ka se enye han na eye han anope han atobi so han atobi adwuma so han atobi aware so han atobi maso Awurade han bi apu ama wose kura wote sumu Zabelon ene Galilee han bi pue ma wo na anope baby biara wo baby bia wo tie ya free Awurade han tawo so wo yeso de mo aware na kasumuro epue haimo wo yeso de mo hainu pue ma hain tawo so ebra juma bu wo yeso de mo Jesus Christ. Papa 15 minutes. Okay. Bowura mu mami. Makaba baba. Hallelujah. Amen. Anope the offer about so no. Awurade be man asan. Amen. Hallelujah. The offer about so. Yes. Enkunim di asem de ene the offer about so bia. The offer about so no. Awurade be man asan. Hallelujah. The offer about so bia na gina tu ode ba no nyina. Praise the Lord. Tie. Okay, First Samuel chapter number 7. Verse number 5 coming now. Okay, we can free verse 2. Yan kan ni nyina. Verse 2 was Israel for ehunu wo Mispa. Hallelujah. Ebra Philistine for tata Israel for no. Try to say odi for Samuel free Israel for man nyina so mu hia wo Mispa. Na try to say bro mu hia Mispa no. Philistine for no te say Israel for no afuru aba Mispa. Etu omo so ti won say omo ko won so. Ehwo na Israel for unu say sempaibo ehu hia. Omu se sempaibo hu hia. And omu su den de catch na odi for Samuel say Samuel. Yes now enyam paibo no obo no. And no did make catch no obi a obon pa say kwaso bon pa. Consistency. Yes. Nisa obo ba ko pra no oja. Nisa utie Katakyie live worship ba ko pra no oja. Say ne ya otie ya no Dabi koso tie na breakthrough no osoma. Hallelujah. Consistent. O catch Samuel say kwaso na bompa enyai mpa na obo no. Enyai. They are not paid the orchard of bompa.
de owojidie de to awurade so de na awrehemu wo safo awurade mu no meka so se koso na ekura wa awrehemu mu koso kura mpaibo mu koso kura wa konchine mu sadie we na de ban just a konchine ne mpaibo twere se Samuel koso bompaye na ogusu a obompaye no Filistifo no fro ba ya pe twere se onyankopon papai apana ade pansam Filistifo no enne ohia na afro ba so say yare na afro ba so say obaye na afro ba so ode abosom sam na afro ba so enne urade apana na akrasewo wo yeso de ne mo enne ye kunimdi adai otamfu bia wo fro ba so no Yesu di mu din sine sunkunim Yesu di mu din sunkunim di yare sunkunim di ohia sunkunim di yare sunkunim di baye no sunkunim di otamfu no sunkunim di obronsam sunkunim Jesus Christ kunim dia anya wo kradia anya wo ni padua dia Filistifo antumi Israel for dia and you know Radia Dumuti was want to me. Miss want to me. Miss want to me. Bishop, Miss want to me. A software on to me. Ah, you to me on to me. I saw about me say or telephone to me. And then because a Radi won't come dear my party man. Jesus Christ. Radia Basanya Cassia was so. Nadia offer about sono. Radi Yesu dinimo on sign nechi. You offer about sono. Radi Yesu dimo on sign nechi. Jadiana Efrobano on sign nechi. Amaniana Efrobano. Apana no bekasa ama wa sign nechi. Court case na Efrobano. Yes, Radi apana no bekasa ama wa sign nechi. Ejuma say na e dey for. Ai Radi apana bekasa ama wa sign won nechi. Promise and fail na Efrobano. Me say Radi apana bekasa say sie ama wona sign wachi. Papa nkobesie obi Kobesie no be sign nechi. Ubako wani mama nkobesie sign nechi because you no longer have intangible with nkobesie. Woni nkobesie ni twaka biara bio. Ana woni ohia ni twaka biara bio. Filistifo no woni twaka. Eti dia afro ba so no. Awurade Yesu di ni mo obesan. Obesan am odi nkunim. Bedi nkunim. Oh. Eno na me pese ogidi di bi tie me hye. Na yemompai. Yemompai ba ko pese. Na afedi aka na yemfa nto aso. Hallelujah. Woni me mompai yes Awurade se. Ebra ye nyina de akoma kro ne adwen kro ka bom abompai. Jesus. De wasoma ne se wo mra yeso. My God. De suom de wasoma ne ba wo so no. Awurade fa plan na ahia ne kwan. Obi so daye anadwi na o de sekan na echesi no. Obi de o de tuo ne chesi no. Obi de yare na odi chesi no na ena no pay ade biara otamfo di chesi wo no yeso ye de Awurade apra na sign no Papa na David bompa ye bi se se woto me na so obesu nsame ma won watiri na won hwe ase yes enti na no pay no de obi di befufuru obi biara na so watiri o enti na wo hwe ase di oba hwe ase ama wo wato ase ne so wo kenka ba bia ne sorry ya ne ya kenka se wo se Israel fo hu sa apna na ato agu Filistifo no so omoto se won so and now beto ase wo tamfo so kasa wo Yesu de ne mo and na no pay sami priama no na me boy Yesu dia o tamfo biara afro ba me so amane biara afro ba me so shesia Awurade apra na ankasa wo Yesu de ne mo o tamfo shawache wo Yesu de mo ye wana papa shawache leka baba bala ya parada. Yes. Fire. In the name of Jesus Christ. Otamfo bi wa wo hunu se Jesus otumi wa otata wo che
asantefo ngoma no wase se otimfo timi wa owro ka fa wa beti what ya se pa obi ohun otimi wa ware na no de ba wa adwumam Jesus otimi adwuma no so na de ko wo ma so Jesus ene de watata wa che Jesus de wa fra ba wo so wa che Jesus de wa hunu se wo wa miranti wo to wo awrade ani Jesus awrade pra na nkra se amen come up here one na ba pa Lishede de varado shedi banda da. Lebrenia sabaru kibere shidi ba. Jesus. Jesus Christ. Katakyie live worship. I come and tell you, Jesus. And now Radhe se men kanchire obi a wanya kidney problem say Jesus. Or the ayare say to no so. Amen. Me no kasa se obi aka na watwe mienu. Jesus. Na kidney problem akuna to. Jesus. Obi aka na watwe mienu pe na kidney problem atona. Jesus. Tie me. Anopa ye bompa. Oh yes. Onipa bi a kidney problem edini nya. Yeah. Wo de no nya kidney bet o heart. Jesus. Condition. Wakoma condition of the heart. Ye bompa ye. Yes. Obi wa condition of the mind. Jesus. Akakakre na de na say yini ho. Jesus. Emire bi eto no. Ana afa na asen ade no sa be revisit. Ana no pa ye bompa. Oh yes. Hanya mane biara. Jesus. Enti wa brabonya. Jesus. Enti wa setere edi. Jesus. Say ye boya no. yes. Aye bompa. Yes, Lord. Oh yes. Jesus. Jesus. Oh yes. Oh yes. Jesus. Yeah. Edanu di obebo ti no. Never na. Yes. Wo akoma yare. Jesus. Wo adimu yare. Jesus. Wo kidney problem. Jesus. Wo yefunu yare. Jesus. Abra wo bra de di. Jesus. Abra de ayare so. yes. Abra de wo ji. Oh yeah. Jesus. Oh yes. Oh yes. Come on, open your mouth. Oh yes. Oh yes. You know. Jesus Christ. Anopa me yimpa ye ma Katakyie workers. Yes, Lord. Yimpa ye ma doctor. Oh yes. Awurade mesra wo se nkwa ahoɔden wɔ mu. Jesus. Fatu Katakyie workers nyina so. Amen. Hospital. Katakyie live worship. Doctor for Jesus. Yesra awurade nkwa ahoɔden ma mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Dr. Penny. Oh yes. Awurade ma wo nkwa apom dini wɔ mu. Amen.
Rademo wa hoɔden apɔmuden wɔ mu. Amen. Wɔ Yesu Kristo di. Amen. Wɔ Yesu Kristo di. Amen. Wɔ Yesu Kristo di. Amen. Anɔpɛ masrɛ nkwa mama wo wate. Amen. Anɔpɛ masrɛ nkwa ama wo wate. Amen. Besi anɔpɛ masrɛ nkwa mama wo wate. Amen. Huhu mu deɛ ɛne Jesus. honam mu deɛ. Oh, yes. Amen. Ɛnɛ nkwa nsuo ntiri wɔ wo mu. Amen. In the name of Jesus Amen. Christ. Jesus. Awurade abasa nyɛ kɛseɛ. Amen. Ɛwɔ wo so. Oh yes. Awurade honhom yɛ kɛseɛ. Amen. Ɛwɔ wo so. Amen. Awurade ne wo ntena yie. Amen. Awurade ɛne wo ɛni ne yie. Amen. Efiri saa abere yi kɔ yi. Jesus. Nsɛnkyerɛnni bɛdi w'akyi. Amen. Ha obi tie me. yes. Efiri na di kure deɛ woyɛ bia wobɛdi nkunim. Amen. Deɛ ɔyɛ na Awurade Yesu di mu bia di nkunimdie bɛbrɛ. Amen. Deɛ wobɔ Yesu di ka Jesus. nkunimdie bɛbrɛ wo. Amen. Wɔ Yesu Kristo di. Amen. Wo mpaebɔ no bɛhu nkunimdie. Amen. Adwuma no bɛhu nkunimdie wɔ. Amen. Awareɛ no bɛhu nkunimdie wɔ. Amen. Wo mana setena bɛhu nkunimdie. Amen. Awurade Yesu di ni mo. Amen. Wo ni nkunimdie ntamu ɛntwe. Amen. Sɛ wo ni nkunimdie ɛmbɛn. Amen. Wo ni nkunimdie tena. Amen. Wo ni nkunimdie didi. Amen. Wo ni nkunimdie nkɔ. Amen. Wo ni nkunimdie mmara. Amen. Wo Awurade agya. Jesus. Wo Awurade aba. Jesus. Wo Awurade honhom nkɔ. Jesus. Awurade ne wo ntena. Amen. Wo Yesu di ni mo. Amen. Awurade nhyira. Amen. Awurade nhyira. Amen. Sɛ megye di sɛ wɔhyɛ pena na yɛde to aso no. Yɛwie ansa na kɔɔ so no aba. Because mede wo kasa sɛ sɛ obi akoma yareɛ no kɔ. Amen. Obi akoma yareɛ no kɔ. Obi bɛkɔ akɔyɛ yɛbɛkɔ akɔ diagnose na ne Thank you, kidney Jesus. problem no ɛno nso ayɛ. Glory, 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 glory. Ɛbɛba ha papa. Oh yes. Oh yes. Okay. Richmond brand bebons and kuno, Babanda Kunsecuno, Babanda Kunsecuno, Richmond was a my God. Sounds to me. Sammy Mama.
wani abrabomo wani amadiene wani esoye wowa yagati rabaya amala bayere amala bayere yaduni rabaya
and this is only last time we were made dry. We don't be a disaster. Messiah, why say me bother? I can't be with you. Katakyie live worship. Katakyie live worship. Emmanuel. Katakyie live worship. Justice countries straight. Okay. Canada, Australia, and Nigeria. Okay. Now, many no go by me, now you know me. But a country straight. On one should be on the pay. Now, a running a mess with them, Katakyie live worship. And the other
ni kwanza meka because o ye me bana ko o san ka ye kwa ye kan ko be se de nyame ni munyam e be de di ntia ne be ma nipa be hu se onu nyame a wa fra ye yes onu na bo ye di Jesus se be ya wo beje medi se wo na wo soma nti wani munyam ne sabre no be fra Jesus to be the country come on everywhere na enye bibia se be ya urade ni munyam be de ntia wo kan ya nyam from shokra enye from shokra ona onye die watie ni gidie na asamka ana asam team ana eba wentia ontumi hu de ese ti watene saa no ye ne aje se gidi na enkom se na obi ka che se enkom se ye na hikura Oh. enkom se ye we so se e wo twere sem no se etwa se eba okay enti justice ye me ba maka kire no ono a oni medada me mana me no munam ni nyina Richmond ze oni medada enti me nka kasa nka no kwa nyame mfa ye so nka asem nka no kwa papa mami